ISTV की पाव मियंग ताबिरी बसमुतराम नौजरी अहनबद मरुब पाव मियाम की मिहुट ओरबे सिंगना अफस्पा की मतंग द वखल खंथबीबा मतम ओरे हाइना इरोम चनु शर्मिलाना ISTV न्यूज द फंगतोरखै नन मणिपुरी सिंगना चलाइबा बेकरी कयादा मियोइबगी हक्चांग सोकनिंगा वेबा चिंजा कया मरुम पुथोकलंबा स्टूडेंट्स विंग ना थिंगनरे अमदे एशियन गेम्स के फाइनल बॉक्सिंग सिलेक्शन ट्रायल की गवर्नमेंट ऑब्जर्वर ओइना साइगी कोच एल इबोम चाहबलखै पाव संदोरंग पिजरी मियाम की मिहुट ओरिबा सिंगना आर्म फोर्सेस स्पेशल पोस्ट एक के मतंग द वखल खंथबीबा मतम ओरे हाइना एक असिब लौथोकनबा चरा हेलिबी इरोम चनु शर्मिलाना ISTV न्यूज द फंगदोरखै कोर्ट के ऑर्डर की मतुंगिना ngarang थादोरखरबा शर्मिलाना पोरमपाता लेबा शर्मिला कनबलुक की संग्रेंदा चरा हेनबकी खोंजंग मखाताना चथरकली मफम अदुदा ISTV गा उनबदा शर्मिलाना मखाताना फंगदोरकपदा मांगना चंगसिलिबा खोंजंग असि मसागी मरनाइगी ओइबा खोंजंग नते मियाम की याइफनबगी दमकता अमदे फंगफम थोकपा हिंबगी हक अदु फंगहनबा आफसपा लौथोकनबा खोंजंग चंगसिनबनी मसिदा मतोमता सिजनबा होनबा लेते जंगसिलिबा खोंजंग असि आइने याबनी खोंजंग असिदा मियाम की मतेंग फंगब्रा अमदे आफसपा लौथोकनबा चंगसिलिबा खोंजंग असि तपथरिब्रा कनखलकलब्रा हाइना हंगबा मतमदा शर्मिलाना कप्पनतना पाखुम अमता पिखिदे मांगना ईश्वरबु थाजदुना खोंजंग असि चंगसिनखिबनी हाइखि मणिपुर सरकार की विलिंग मखा पोलना ओइबनी हाइबसिंग हाइ अदु ओइतारदी डिस्टर्ब एरिया तु लथोकरबदी आर्मी सकरबदी आसमा ले इसु मथौ ताररै दवि अदु अखोई की मिहुतना लेबा छिना इबनी ने थादरगा लाइबनी प्रजा की रपा मथन तौत्रबदी सैदौरी हैगना एसीएम की एमएलए इसिदा मियाम इमासिला तोंगान की इशू की लाउरिबा सिंसिना हुक्सनदना मखोई द कन्विंस तौबा मतमदा मखोई तुमिना लेबा ngangdra haibaniदा aina hajaru खोंजंग असि की मतंग द ह्यूमन राइट्स अलर्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बबलू लेतोंगबमना आर्म फोर्सेस स्पेशल पोस्ट की मतंग द मसागी ओइजब पुमनमक थादोक्तुना चरा हेलिबी शर्मिला की दमक मियामना मतेंग पांगले मियामना एक असि की मायोक त लेबले मतंग मतम की मतुंगिना मियामना अकनब खोंजंग चंगसिनब गाइदुना लेरी हाइना फोंदोरखले मणिपुर की प्रजा मियाम द हुजि हंग चलगा हंग मतमदा असफा यानिंग यानिंगदब्रा हाइ मतमदा असफा यानिंग मीजे जबदा तारा फान लेरमदौ मानद्रे मणिपुर द मणिपुर की येलो मीसी की मरक हाइ तारे होय मागी बेस्टेड इंटरेस्ट खर लेबदगी मदि खुदोंग चाब लौबुना अतोपा मनी अदुगा हुजिक मक्ति अखोय मियाम से ILP की करी की इशू द कन्न लेबनिना हेक्ता चोंथोरक्तना याउदबदि याय अदुमकु मणिपुर प्रजा मियाम की सपोर्ट शर्मिला की इहो सेसदा लई हेबसिदी आइमोंदा थोइना सिंगनबा फाउजदे हाइता शर्मिला नंगसी इमा कैथेल दा लाकपग लोइनाना पोफम फमलिबी इमा सिंग उनखि लोइनाना कैथेल लाइरेमबिदा खुरुमजदुना थौनिख्रे माकपु इमाइबेल सिंग हराउतेम ओपल लोइनाना महाकि दमक इमाइबेल सिंग लैरि हाइना माकि पुंसी कल्लु लॉन्ग लिव मणिपुर हाइब खोलाउ लाउखि इमाइबेल सिंग उनरुरबा मतुंगदा मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमि सिंग उनखि माकि खोंजंग असे नन वायलेंस ता युमफम ओइबनी हाइब खंगबिदुना माकपु कंडीशन अमता याउदना थादोरपनी माकि थौना खंगबिबदा नुंगाइबा फावी अदुबु चाक मरु अमा फावबा चखाउदा ताद्रबा मी अमना करम्बा हिंबगी नुंगाइबा फंगदौरिबनो माकसु मियामना हिंगनरिबा पुंसी महिंग असिदा हिंबा पामी मियामना मिकअप थोक्तबा करिगिनो अरेमबदा मतम मांगहनबा हेनमले माकपु माइ पाहनबगा लोइनाना माकपु चाक चाहनबिरो अखोय पुन्ना खुशमनदुना चटमिनरसी माकि खोंजंगबु तोंजै मरिलदा समुलिलहलु हाइबगुम मियामना येंगदुना लेबा पेंदे मियामगी मिहुटियाउना लमदमसिगी लुचिंगबसिंग इशू असिदा किरिबगी मरम करिगिनो माकपु गवर्नमेंट सेनादुना थाधरिबा सेनफमसिंग अरेमबदा सिजनबनी मांगना चंगसिलिबा खोंजंग मिंचतकी नते मसिदा लाना लौबिगनो मियामना मतेंग पांगबियु हारि मसिगी मियाम आइना उजरिबा एगी थमुई थमुई खान द सोना पावलिबा पुंसीता येतना लेहलिबा मसिगी वेथिन मनुगी सोता अकोई अमरबदा एगी समनबियो हाइबा एगी असुम मुखम एना मियामगी मतेंग दरकार मुखम सिदा कैदोई पार्लियामेंट नि ओइदोरिबरो कैदोई असेंबली नि ओइदोरिबरो मियाम की सरकार ने मियाम की लेंगांगोनी मियाम की लुसिंगबनी पेदोगी की खमथोगी पेदोगी हाना अदुबदा आइदना दोसुम लेना दना पुना दना सुंदर खमथोगनो
कोर्ट से स्पेशल पोस्ट एक लौथु अमदी लौथोक त्रिबा मखै करिगुंबा अमता चाखररोय हाइदुना शर्मिलाना जंगसिली बखोंजंग असिदा मणिपुर दा लैरिबा सिविल सोसाइटी सिंग अमदी लमदम असिगी दमकता ओइजबा कया थादोकलबा इमा सिंगना माकी खोंजंगबु सौगतुना लागली जय तरागमरी मपोंग फारकलबा फावबदा गवर्नमेंट शर्मिलागी खोंजंगबु करिसु थवैदना खनबदगी वाफम अमा फावबा थंबिरखिदबनी मदुगी दमकता मियामना पेंदे हाइना शर्मिला कनबलुकी चेरोल अमना हाइरे अदुबुंग असिदी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना शर्मिला की पुंसी कन्नब होनगनी हाइबिरकपसि यामना नुंगाइजे असुक कुइबा मतम असिददी वाफम अमत थंबिरखिबा लैते शर्मिला मी अमा ओइना हिंगबदा महाकी पुंसीदा करी करंब फिबम ओहेलकदगे हाइबदु अमंबा वाफम ओइरे मचा काइनरबी ममा कया मपुरोइबा काइनरबी नुपी कयागी अवाब चैथेंग कयादगी शर्मिलाना अवाब कया मायोकनरी मणिपुरदगी डिस्टर्ब एरिया लौथो एक असि लौथोक्त्रिबा मखै शर्मिलागी खोंजंग अमदि इमासिंगी खोंजंग हनबा लैरोय हाइरि Joint Committee on Inner Line Permit System की Students Wing ना ngasi Impal की नागमपाल की तोंगान बा मफम सिंगदा चथबा ड्राइव ता तोंगान बा अचापोत साबा बेकरी कया हक्सांग सोंगनिंगाई ओइबा मवंगदा लेरंबा थेंगनरे मतम हेलबा तांग तरागमापल की अचापोत सिंगदा तांग कुनगा हुंदोय अमदी तांग कुनगा मंगा हाइना नौना थाजिंदुना मियामदा मतम हेलबा पोत सिंग अदु योननबा सेम सादुना लेरंबा थेंगनके मतम हेलबा अचापोट कया स्टूडेंट्स विंग की कांगबुना फगलगा मई थादुना मांगनके स्टूडेंट्स विंग की कन्वेनर अंगंबना लुचिंगबा टीम अदुना चथखिबा ड्राइव अदुदा अचापोट सारिबा मफम सिंगदा का हेना मोलंबा सिंग थेंगनके खोंगहाम फम मनाक नकना बेकरी के अचापोट सिंग सानबगी लेरंबा थेंगनके बेकरी मपु उननबा होनबदा चेन खिबदगी उनबा फंखिदे ड्राइव असि मतंगदा अंगंबना लमदम असिदा मिटोप सिंगना तौरिबा थोंग असि यामना किनिंगाई ओइरे मिटोप नौना चंगलकपा खक्ता नतना हानदगी लेरकलबा सिंगना तौरिबा सिंग असि मखोइबु चंगजफम पीरिबा मसुंग भरा चारिबा सिंगना अखनबा मिटेंग चंगदबनी मखाताना महैरोइ लुक असिनसु ड्राइव चथकीगनी हाइकी पोसी कोई ममांगदसु यामना मोटपा अदुगा यामना अनहाइजेनिक ओइबा चाबदा तुकुचबा अदु मरोइना दुगुम्बा मोंगदा सेम सारामबा पोट मयाम थेंगनबा लैग्रे मरोइना मसुगुम्बा अइगोगी एनी स्टाना थक्नबगी आइटम अमा लिंखतके नत्रगा मदु लैगे हाइतारगदी फूड सेफ्टी कमिश्नर ना फूड लाइसेंस पीरो मतुंगदा अइगोइ हाइरे पोसिंग जु चाबा मदि मसी चाबदा हाइजेनिक ओइना पीगदबने दुबो हाइरे बसिदा लेरंबा यामबसी अइगोगी फूड सेफ्टी लाइसेंस पाइदे मखोइना तौनिंग मोंगदा अइगोगी कंपनी लाइसेंस पाइसलका समाइना बेकरी तौबनी मिटोप सिंगी चंगजला अइगोइदा फावरबी इथिन मसी करिनो हाइबदुनिया तौनिंग तौबो तौनी आनी हाइबसे मसी अइगोगी मियाम अमदि अइगोगी गवर्नमेंट मसी सुंबा इलीगल ओइबा माइग्रेंट मयाम से पारा अम तंबीबा मथौ ताइ हाइबदुनिया इनर लाइन परमिट सिस्टम मणिपुर दा चनहनगदबनी हाइना खोंजंग चंगसिनबदा जेल दा फादना थमलुरबी इमासिंगना इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनगदबनी हाइना ngasi राजभवन तमना थोमजिलकपदा पुलिस ना कंट्रोल तौदुना असोयंगम यावदना इमासिंगी खोंजंग अदु लाक्सिनख्रे गवर्नर मणिपुर दा लेतबदगी इमासिंगना गवर्नर गा उनबा फंखिद्रे अमरोमदा खोंजंग चंगसलिबी इमासिंग अदुना इनर लाइन परमिट सिस्टम की मतंगदा बीजेपी ना लौरिबा नव फिरेपसी हंदोकदबनी हाइना दावी तौदुना निताय पाचु थेक्ता लेबा बीजेपी की ऑफिस ममांगदा वाकन मिफम चथकी बीजेपी की लुचिंगबा सिंग उननबा होनबदा लुचिंगबा अमता ऑफिस दा लेतबदगी उनखिद्रे मियामगी मिहुट ओरिबा एमएलए हुंफुना मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनबा ngamdrabanina फम थादोकलो हाइना इमासिंगना लाउखी मणिपुर आईएलपी चनहनबदा मियामगी थौदांग हाइबसिदा खोंजोम सर्कल मेरा पाइबिना सिंधुना मियामगी ओइबा मिफम अमा सापम मयाइ लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे मिफम असिना खोंजोम सर्कल दा सक्ताकचे यावदबा मिटोप चंगलक पथिंगबा मिटोप ना लमगी मपो ओहेंदबा आईएलपी खोंजंग पुन्ना चंगसिन मिना हाइबा वारे लोखरे मणिपुर आईएलपी चनहंदुना मपालदगी चंगलकपा मिटोप सिंगी चाउ थिंगननबा मियामगी अकनबा खोलाव हेनगलकलिंगै चेरक असिदा मपालदगी चंगलकपा मिटोप सिंगना लमदमसिगी नुपी सिंगदा उसितबा इकाई खंगदबा नातै चातबा थवंग चथरकपसु हौखिबा निमित खरनी असिदा हेनगलकली डैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की महेरोय नुपी मचा सिंगना कॉलेज दगी हलकपदा गेट मनाक्ता साबा लोइसिनदबा होल मचिंदा नन मणिपुरी नुपा अमना मफी चिंगथदुना मवंग चादबा फिबम उलकपदगी नुपी मचा महेरोय सिंगना नुपा अदुबु फारगा इम्फाल पुलिस तसिनख्रे थौदोसिदा चेनरीबा मियोय असि ममिंग आर नवीन कुमार चही 38 मदुराइदगी हौजिंगना तमेंगलोंग असम राइफल्स पोस्ट के डेल्टा कंपनी दा राइफलमैन ओइना लेबनी माकी राइफलमैन नंबर ना 50202116 नि
एमसुगी ऑफिस पांथोपा पाउगी मिफम अमदा थौदोक अदुबो हक्थेंगना उहोबा महिरोय नुपी मचा अमना नुपा सिमगना अगस्त कुंदसु मफम असिदा नातै चातब फिभमदा लेरम थेंगनाखि ngasi nungthil pung anirom taba matamda amuk natai chadaba phibamda leirambadagi GP Women's College ki hostel da leiba masing yamlaba mahiroi nupi macha sing tholktuna tanaraga nupa adu pharaga Joint Committee on ILP Students Wing da sinabani hari Niketa do my masturbate taro pane ba ko mano masturbation taro ko da ibani do miss ko na mai tabe upare tabe tin tha eba tin tha ama kana do group la e duga hostel yo bo imana bi singa tam me ba ko na mayang nu pa ma sumaina mi do sawe akhoi uba akon ka sumaina skan masturbate taro ga lai me akhoi sumaina thengna re tu ko chai ko le na paw do tam me ba adu ki hek tam bo ba ngasi no ngam ba sida ngasi nu mit ki sipung ali jing da imana bi si angang mo hum phami me am se mo na mo ngarang noi na hai ba nu pa do ra de khang de ngarang moi da taw bi ba Students Wingi Convener M Angambana Mapandagi Lakpa Myoy Kayana Handak Doina Manipuri Nupi Macha Kayada Nataba Thawong Kaya Chatharakpa Mai Tampam Sangda Pawba Changlak Tuna Mawong Chadaba Thawong Chatharakpa Silabak Thibane Government Hiram Sida Chap Chaba Thabak Lokatrabadi Mairoi Singh Tumina Lairoi Hari Mahiro ji ni je chopa amadi mahiro kunai bi thopa amadi mahiro ki mamang sumaina aduki mati manipur kunai ki ikai ba manipur kunai ki yon me ab thap chathara ba sugum mi is de kai gumba action law de bata arga di mahiro ji ki asaw ni hendi manipur state government ni mathak ta ikoi ho ning de ba thudong maya ma changsal likle ba mayang sing mathak ta changsal likle ba nan loken sing mathak student ni changsal ba haninga leite tak mayang da botarang he masi kamai to khandu kana thamni ha bi mechanism ji masi yam atum matang mulung da pahek da bani Urai pari tawrakanda government laibnadi suma makhangi crime yam helakani mamai thangda ngasi government na lairi ba makoi pai ro posing si miyamna miyam ge balenga leitre miyam ge awa ba khangtre mahiro sing awa leitre aduna koi mamai thangda miyam ge balenga leitre na ko lauthur pa yai Nan Manipuri amada Manipur gi MBBS listing ani taramari gi seat ama pithokiba thawong yaning de haina government ki mahiro singna tidim lambi da health minister ADC Churanchandpur amasung medical director gi effigy meithatuna khongjang changsin khrei khongjang asing matang da JC ILP students wing gi co convener S Subhachandrana MBBS ki seat ama mitop ta pithoktuna Manipur government Manipur gi mahiro sing gi hak mat pathawong Bihar dagi Rajesh Kumar da pinana khonariba seat asi kakthtrabadi akan makhongjang changsingani hari dariba hogi magi documenting piriba GC STO hogi mathakta matik saba serapi gedamni haina hogi student wing gi sadagi thamsaga Trinamool Congress ki MLA mari disqualified taunanaba All India Trinamool Congress ki state president T.H. Syam Kumar na speaker da thangat khiba wakat ki hearing mathang thagi taraga nauna matam lepkhre ngasi MLA mari hearing gi damak notification thakiba gi matungina laknakhi speaker da matam khara pibina ba haijarakpadagi September taraga nauna lepkhibani nakalamamda MSCP gi vice president Adim Panmaina party asigi MLA manga disqualified tawbina ba thangalakhiba wakat ki hearing September anida pangthokna ba lepkhre Hiramasing mari lainana assembly gi secretary na MLA sing amasung petitioner da masa natraga makoina authorized tawba advocate lakna na ba khangan khre ningsing bayai madudi MSCP ki MLA manga sagolban kendra gi RK imo gairau kendra gi ke thamarjit kangpopi kendra gi nemcha kipgan wangjing tentha kendra gi paunam brojen amasung tamenglong kendra gi jamhelung pamaina office bearer sing amadi worker sing yauna lok sabha mamangda congress da merge tawkhrabani adubu party sigi Adim Panmai yauna member kharana party si congress da merge tawbalaite haina phongdokhibani Ngarang Manipuri lol na Nepal Suba schedule da chanbagi thoram pangthokpagi sarukamoina MPP na palan thoram pangthokibada India gi pesada mete mek yaudribasi mai ki che na balaibadagi yaudribani haina professor amana phongdokiba wafamadu kadai phawba chumbanu haibadu lebak miyam da sengdokpina ba milal na khangale lebak miyam da mai kungataret asi lana uhanna bu honariba professor asi Manipur government na athuba matam da faduna maralgi matungina cherak pigadabani wafamasi government amadi MPP na sengdoktrabadi milalna akan bakhongjang changsingani amaromda board ta phongkiba lexicon committee na mete longi lyric singda lonyan yawbugi matangda milalna thamliba thingbasi komthoknaba hairibasi komthokpalaite hari re makhata ba pauda
Progressive Farmers Society Thayong na Sinduna Lamlai Kendra gi manung dalaiba Thayong Village da ahum suba Pineapple Fair pangthokre thoramadu da Imphal East DC Mongjam Jai Singh Village Secretary T Along Kom yauna lamdam adong gi miyo kya na saruyaki wangang kibasing na phongdok na kibada Thayong Village da phangdiba ki home asigi market ama athuba matamda sarkar na sembiduna farmers sing na thengnari ba khudong chadaba sing asi kohan biyo haiba wafam phongdok na ki DC Joina lamdam asida ki home gi pothok marang kaina phangdiba si manghandana ba made ki home thariba singbu hinghanna bu khona ba tangai phade phongdoki Lioness Club of Moirang amadi Caesar Hospital ga khusamna duna Moirang Bazar da laiba Pudit Mandapta Mega Health Camp amanga si pangthokre camp adu da club asigi charter member Lions D.H. Santi John Chairman Lions Dr. K.S.H. Umananda yauna mari leinaba singna saruyaki Caesar Hospital gi Dr. K.S. saruyaki camp adu da mioi kaya da analayang bagi khudong chaba pibaga loinana darkar ba hidak langtha kaya supiki camp asigi matangda John Chairman Dr. Umanandana Moirang Subdivision amadi Healthcare ki matangda Specialist Dr. Leitabana matam gi oina narakpa matamda layeng bagi khudong chaba leitabadagi tangai fadana camp asi pangthokpani camp asida diabetes blood pressure amadi mit ki anaba surgery tawbagi darkar leiba singsu masak khangdoki haiki Saba koigi matam goiba abong ulai bana abasi bina bata telete adun ngasi mega health care masi adumba Caesar Hospital gi doctor sing koigi surgery gi medicine gi eye specialist gi timama yauna tidak lang tak free the pb bagal wadi masi da health care masi sinja bani masi na koigi lan masi gi prajada atuki matik kana piragani Ayus layang gi matangda lemna layang bagi camp ama kumbong kaithel da pangthokre integrated 50 bedded Ayus wing Janims complex amadi Imphal West Students Club kumbong na sindra pangthoki ba thoram aduda Dr. NG Memana luchingba Dr. Taruk yauna sargyatuna mioi kaya layang bagal luinana hidak langthak sing lemna piki camp asigi matangda Dr. NG Memana lamdam asida Ayus ki layang asi chawkhalakpa amadi sel yamna changdana anaba kaya phanba ngamlibasi miyam da khanghanaba camp asi pangthokpani haiki अखोइना आयुष नदु प्रजाद पीब पामी बजे अदु हारिबा मयाम से प्रैक्टिकल फील्ड तौदन नि कनाबु खंगदेबा फील्ड तौरबम ngaktani hidak jara kanda ayush phai phate khangdoineba nongmagi oba lemna laibagi camp ama thobal ningthau laibung nongang khong da pangthokre camp asin nongang khong maira paibilup nongang khong youth club amasung ward number 10 gi councillor hijam janena punasin bani lamdam asida fangliba phumdi asi manganbagi mauta mafam chana sinnarbadi organic farming da hena khumang yangsin bada natana sarkar na miyang changlabadi mapalam da thadoktuna lamdam asigi senmitlon da chauna kana ba pibangam gani haina National Center for Organic Farming gi director Krishna Chandrana ngasi lamphel da leba Regional Center of Organic Farming gi office da pangthokpa paumi sing unabada phongdokre mahana makha taraduna research amagi makhada lamphel pate ki khongat ba phumdi singasi masada makhal suna bacteria yaujaba amasung yamna kanaba makhal gi phumdi ni hairiba phumdi makhal asi US ta sample thadune yenghanbada makoina yamna pamba phumdi makhal ni haina khanglakre lamdam asida leiriba phumdi sing khongatuna biofertilizer oina siznabada yamna kanaba oigani haiki and maintain the quality up to 1 year and a lot of benefits are from your feed soil. So this is a one good source for our all biofertilizer and will solve the carrier-based material problem. Regional councils are here in Manipur. They will certify this your land and produce also. So for them also, if farmers want to do, so they will get 20,000 rupees per farmer for the 3 years. ISTV gi Nambol Kainau Bisnupur Moirang Thangamadi Kumbirom da chatkiba fiber cable tidim lambi pathokpagi nauna amuk tingbana maram oiduna ngasi ayuktagi numidang waram phawba maikai adomda ISTV gi signal fangbangam khidre signal nungai khidaba sigidamak ISTV yengbiri basingna warau bidana baningsingjari ISTV gi Romedi now Koba anoba channel amang asidagi hangdoklei pungkungamari sandokadaba channel asida romance amadi comedy de yumpham oiba thorong kya sandokani channel asi hangdokpaga loinana network asigi local channel taruk sure
सेनापति डिस्ट्रिक्ट की नौना चंगलखिबा डिस्ट्रिक्ट लोक शिक्षा समिति की चेयरमैन सिंह की ओइबा एडल्ट एजुकेशन सिस्टम की मतंगदा नोमगी ओइबा ओरिएंटेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम अमा संगाफम द लेबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भवन द पांगथोखरे एडीसी की चेयरमैन आरएस नैनरी एडल्ट एजुकेशन की कमिश्नर बीबी शर्मा मदे एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल सलामना मरुएबा मियो सिंह ओइना सरुयाखे अब्दुल सलामना लिसिंगनी तरातरे फाबुगी मनुंगदा भारत मिपुंग खुदिमक लाइरिक पाबा इबा हयन्नबगी पांदम मखादा अवेयरनेस प्रोग्राम से पांगथोकपनी नौना खलबा चेयरमैन सिंगना ngasi ज्ञान लौसिंग निंगथिना लौसिंदुना अतोप मियोय सिंगदा खंगनबिनाबा खंगनखि Women Action for Development Ward की मथकता Indian Red Cross Society Manipur State Branch ना defamation suit तोरगनी है ना मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउगी मिफम पांगथोखरे सोसाइटी असगी वाइस चेयरमैन डॉक्टर वाई मेघचंद्र यावना पांगथोखिबा पाउगी मिफम अदुदा सेक्रेटरी डॉक्टर वाई मोहन फोंदोखिबदा हंदक इकुई कुइदन थोखिबा थौदोक अमदा लैखिद्रबा एलिजा कौबी नुपी अमगी मिशी मतंगदा पांगथोकपा मियामगी मिफम अमदा वार्ड की सेक्रेटरी शोभिता मंगसा ताबमना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच असी मथौ निंगथिना तौद्रे मणिपुर दगी तांथोखिबने हेन फरगनी हाइना फोंदोखिबा वाफम अदुकी मतंगदा डिफेमेशन सूट असी चथगदबनी हारिबा वाफम अदु फोंदोखरबा मतुंगदा नुमित मंगानिगी मनुंगदा सेंगदोरकदबनी हाइना लोकल न्यूज़पेपर सिंगी खुदांगदा खंगनखि मसी पावबा सेंगदोरकतबा असिना मरम ओइरका माकी बथकता लीगल एक्शन लौननबा थबक पाइखतपनी हाइकि डिफेमेटरी फजदबा वही वाता अमदी मिंचत थीबा मोंगदा हाइगी बसी सेंगदोक लऊ 5 days मनुंगदा नत्रबदी लीगल एक्शन लौगनी है हाइगी पॉलिसी मंगानी है बसी 15 अगस्त और 16 अगस्त होदा सेंगदोरखिद्रबदी न हुजिकी अखोय रेड क्रॉस सोसाइटी ना हाइरिबा वार्ड के सेक्रेटरी से अथता डिफेमेशन केस पे संजन नंबर सेम साजरे मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की पीआरओ न थादोरक पचेरोल अमदा थासी की तरह निपालदा इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडो यूनिट कुंथ्राग सुबह असम राइफल्स अमसुंग नुपी पुलिस यावबा कंबाइन फोर्स अमना थांगवैबन युमनाम लेकाई चेराव चिंग मनाक्तगी खुलाइग कोनना फारे हारिबा कुंबी तेरा खोंग मनिंग लेकाइदगी हौजिकना अनिसुबा एमआर गेट लेबी अथोपम ओंबिरिता चही निफुगा माथोय मपुरबगी मेंग एल इंगो चांबी हारिबा मियोसे केवाईकेएल का करिगुम हिरम अमतदा मरि लेनदे लूप असिगी एक्टिव मेंबर नि हारिबसी अरानबा युमफम यावदबा वाफमनि हाइना लूप असिगी डिप्यूटी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड रिसर्च एच खंबगी चेरोल अमना सेंगतोरकली असिगुमा मरा लेजेतबा लमदमसिगी मिचम मियामबु फापुलगा यावो लुका समनै लालहौबनी लालहौबगी थबक तवी लालहौबद मतेंग पांगी हाइजिनदुना ओटप नैबना चिंगबा तौदुना किहन खंगलगा कंगले यावोल इहौपु नमथनब खोनरिबा इंडिया लेंगाक अमदे महाकी मी ओटप लानमी अमसुंग मकोइबु मतेंग पांगलिबा मणिपुर कमांडो की मतम कुइनदगी लेप लेतना चथरक्लिबा थवोंग असिदगी कंगलै मियाम पुंबा चेक्सनबियु हारि मणिपुर फेयर सर्विस की फोन नंबर 101 दा तोइना हॉक्स कॉल लापदगी मियाम की थबक पांगथोकनब खोनबदा अपनबा ओइरे हाइना डायरेक्टर के एस चंद्रबनीना फोंदोखरे डायरेक्टर के ऑफिस चेंबर दा पांगथोखिबा पाउमिसिंग उनबा मदा माना मखा तारदुना ngarang ahing khaktada sasinaba call nifu lakhi ngasi ayu pung 10 dagi na nungthil gi pung 3 phabugi manungda asigumba call kungani pa lakhi masina maram oiduna miyam gi tangai phadana mayu langpok thorpa matamda kannana ba leiriba personal singda khudongja da ba kaya thohle yamna toina sasinaba call lakliba number sing adugi manungda 8131401357 amadi 9615571921 yauri मियाम के इंटरेस्ट येंगदुना असिगुंबा थबक चथबिगनु करिगुंबा मकाता न चथरकलबदी चपचाप लीगल एक्शन लोखतकनी फोंदोके ले कोई थानादे रिपोर्ट तौन खोतना तौबे अदु कोई पालु साबेनिना यामना कोई स्टेट की सिटीजन याम डिस्टर्ब तो यामना कनो वेबसु पाबेदना आबना मोइदा कोई वानिंग टाइप दा कोई मीडिया की थ्रू दा कोई खनरगा तुम वानिंग तुम पीवा अदु पाबजेदा मयाम चुंताना जबनी उमचुंग देदी केंबो को लागदी केस रेसा तोरगनी अदुगा फारगिबन punishment तौर पर कोई प्रोसेस फॉल तौरनी चलिबा एकेडमिक सेशन असिदगी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एंड अमेंडमेंट चनालु हाइबदाबिदा अचुमना कौखिबा पुंग कुनगमरी के जनरल स्ट्राइक लोशन क्रे बनसना नेशनल हाईवे सिंगदा गाड़ी चेन खिदबक लोइनना मोरबुंग सपरमेना साइकिल सेनापति दा दुकान सिंग थोंगलोनके यूनियन के एजुकेटिव मिफामा पांगथोकलबका
August kunganithoi gi ahing nungyai matam kaktaba economic blockade chathagani hari Saubam Birdaja Tahi Humpu Uripok Achom Lekai Dalaiba Special Contractor Amagi Yungi Geta Hand Grenade Amayan Sinduna Akia Kang Nangan Bagi Tabak Chatharambadu Prepak Program Mari Lena de Haina Loop Asigi Senior Publicity Pro Melai Cherol Amana Sengtor Kri Ningtam Lantengi Akan Baiho Sangslivel Amdamasida Kariguma Matamda Government Ki Agent Natraga Tongan Bamir Singna Ningtam Lala Loop Singi Ming Sinaduna Aran Batapaka Chathaba Toina Tokli Tawong Sing asina lebak khunai miam da wakhalgi layung kayagi horokpam ohenduna neta daba punchirol amo heli maramaduna asigma thawong singasi matung tawbida na baluk asina apil tawri amaromda pukrambam ningol ningthawjam ongbi Debi Jai Kuntrakataru Mapurabagi Maming Mani Sugnu Awang Lekai Ningthawjam Surjit Maitei Jai Nifugamanga Chadol Popi Hariba Myoy Singasi Loop Asiga Mari Leina de Hari Auto Thoraga Nomgi Chara Taliba Sagol Sam Nandalal Kobamioy Ama Faraga Polista Kulaiga Konana Sinaram Bathong Yaning the Fongtokuna Godom Popi Mamang Lekai Waisel Mapal the Wakami Pam Chatakre Kongzanga Sida Nopong Ningtau Pakangba Transport Cooperative Society Gi Muching Su Nomagi Oiba Auto Chen Baletuna Saryaki Imung Manungdagi Pangba Pauda Haukiba Tang Taraganipal da Mioy Humna Lekai Mioy Sinda Nandalal Hanglami Hari Tang Taraganipal Gi Ayukta Amuk Mahakna Auto Thodoke Tauringeda Mayang Infalomda Tabak Sunanaba Jeki Mystery Legadra Haina Hanglamlaga Nomizing Numita Amuk Laki Hiramki Tang Kunda Ben Angang Badalak Pamioy Marinam Hakpo Hyang Tang Bazar Dagi Pakibani Maduda Angang Mamachugi Gari Machatong Bamioy Anishuyauri Thaudok adugi matungda Bisnupur Police na Nandalal Assam Rifles na Nomaiga Konana Kainau Bazar dagi Pharaga Makhoida Sinarakle haina pau piraki Hyangthang Bazar dagi Pharaga Kainau dagi Fabani haibasi Ain Khutta Paiduna Sanabaga Manai Mahapu condition amata yaudana thadokadabani hari Nandalal Giloina be Taibe Mana Maki Mapuroi Basi Auto Thauduna Maja Hungaloina na Yamna Wana Hinglibani Mahapu Karimaram Gidamak Paribano Imung Manungi Awabe Yenglaka Thadok Piro hari Nomai Kami and Aizen Dileba, but it's a Hanga Pesha. Oh, Tor Pesha Talagis. Sha Yamna one, they Japanese, but which Pazamiano, I put it again, assume but take it. Images of Manipuri Manga Suba Foundation de Pantok Pagaloina Tha Hungi Chatharakiba Photography Course Ngasi KS Leonli Community Hall Delusion Cray Thoramasida MLA KS Joy Kishan Councillor H Nutan Chandra CJM More Y Somorjichu Sarwyaki Thomsiga Marilaina Photo Exhibition of Supantoke Tha Hungi Course Ta Sarwyaki Sinda Certificate Yantoki Dalit Sahitya National Conference Hotel Tampada Pangthokre Dalit Sahitya Academy Manipurna Sindhuna Pangthoki Bathormasida Lok Sabha ki MP Dr. T Maina Dalit Sahitya Academy ki National Secretary Y Mahendra Kumar W Gozen Dalit Sahitya Assam ki President Dupendra Kumar Su Sarwyaki MP T Maina na Puruk Gayana Khundabalam Damasida Kanglup Amakak Chaukhalaga Leibakasi Chaukhatle Haibe Yaroi Sothariba Phurup Singh Chaukhatnaba Hotnabagi Tangai Fadaba Lai Phongtokhi Thawbal Police Commando Masung Kunganithoi Subasam Rifles ki Kangbo Mana KYKL ki Kada Ama Kakjing Lamkhai area ki Fari Hari Police Department ki PRO ki Cherol Amana Pharaba Mioi Adudi Huidrom Ibungo Chahi Kunthra Apokpa Laikhidraba H Tomba Maitei Hianglam Mamang Lekai Therapy Saktagini Amaromda Impal West Police Commando na NSN IMG Kadarani Ngarang Kuman Lampak Men's Stadium dagi Tanito Taba Lambi Machindagi Fare Pagalaba Mioi Ani Adudi Wordchui Kasomgo Chahi Kungamari Khamasom dagini Atopa Maduna Palsop Laika Chahi Kunthang Mathoi Chahong Kulen dagini Hari Hauzik Sanabri Pao Ngasigi sanam ki pauda sahi sigi September ki tang taragatare tagi October mari phauba South Korea ge Incheon da pangthokadoriba taragatare Suba Asian Games da saruk yagadaba Indian team gi nupanupi boxing sanaroi khanbada Manipur dagi Dornacharya Awardee National Boxing Laisram Ibomcha India government na observer oina hablakri hari hiram sigi matang da paumi singa unabada Ibomcha na phongdokhibada handak ta pangthokiba Commonwealth Games ki boxing masana made Dornacharya
Archery Award Kanbagi member oina khalaba matungda handaksu Asian Games ki oina boxing masanagi government observer oina hapirakpasi Manipur asi sanabagi powerhouse ni haibasi mayek sing le haibat tak le haiba wapam sing phongdoki लेरिबो अजासिंग बसु मसक खंदी बसे हौरे नै दुमान हाजिन असिगि दमका कोइ सखं दुगि दमका इंडिया गवर्नमेंट ना गि मथक तै खोइना थागतबा दुगबा तुंगसु स्माइ तो कोइ अफबा सानरो क्या मदु अजा अफबा क्या बु निसे टीवी नगा माने खंदी Imphal District Football Association Sinduna Kuman Lampa ke artificial turf ta chathariba Maharaj Kumar Ghanendrajit Memorial Super Division Football League ki ngasi sana ki ba ahanba ground da YOSC Khuraina Paya Kairangbo goal ahum sinota maithi piki ani suba ground ke sana ki bada upak kyam gaina Citizen Club Swebam Lekai bo goal tara sinota maithi pikre hayang First Division Football League ki match oina SSC Porompat amadi Nipso Kaibiga sanagani ani suba ground da SSC sector amadi SAK Yumnam Kunogo sanagani Newstern Development and Sporting Association Salungpam na Sinduna Association asigi ground da team taraga mapal na sarwiato na ngasidagi 5-man aside soccer tournament hokray hawdopagi thoramda JEO John 3 Thobalgi DI T Bikom Das Meitei Kangimbam Gram Panchayat ki Pradhan Darshini GPSC ki Ward number Nepal ki member N Jitena Madi Atemiyo ki asosor gya ki tournament na siki ngasi sana ki bada NEDSA Salungpam na NNYC bu goal ani madamai thi pikre IEDRA gi Ketizen Sharmana Mamangi L Riga na thamkiba record thukai kre Manipur Rifles Association na Sinduna Sutar Marifuga Nepal na sarwiyatuna Kumalampa ki shooting range da chatharki bakun ngamari suba All Manipur shooting competition gi ngasi tarungni chanba fawda IEDRA gi Ketizen Sharmana meter tara man individual gi point chamaga humbudra taret pip side air rifle stop mamangi thamkiba Rigan gi point Jamanga ga marfu humdogi record Jamanga ga mawdra mathoi thamduna thungai khibani meter yankai gi man individual point 22 open side standard rifles ground da IWDRA gi and Birendra Kishorna even asigi man veteran individual da team asigi S Saitabertana hanbatakre meter kungamanga gi man individual gi standard pistol da IEDRA gi G Shyamkanai Sharma na hanbatakre meter yankai gi man individual gi .22 open side standard rifles ground da IWDRA gi and Birendra Kishore even asigi man veteran individual da team asigi S Saitabertana hanbatakre 10 meter man individual .177 pip side air rifles da team asigi Y Ghanashyamna hanbatakre 10 meter junior man individual ki event asida Sai RC ki L Chaubana hanbatakre event asigi youth man individual da IWDRA gi Y Ghanashyam sub junior man individual da IEDRA gi Akshar MS Kangujam junior women individual da IEDRA gi KSH Fancy na hanbatakre meter kungamanga gi man individual gi standard pistol da IEDRA gi G Syam Kanhai na hanbatakre District Sports Association Bisnupur na Sintuna Bisnupur Mini Stadium da chathariba First Huidrom Pishak Memorial First Division Football League ngasi sanaki bada BFA Nachona LFC ngaikong kunobu goal ani amada maithiba pikre Mapan Suba and Balananda Memorial Second Division gi Football League ngasi sanaki ba anba ground da IVSA Nachona Thasco Nikak kunobu goal ahum sinoda maithiba pikre ani suba ground gi sanaki bada ngaksha ngaikong amadi Lasal Laimopopam goal amata chanaba ngamdana draw chatkrai mari subada D Majbi Kabui Memorial Super Division Football League match ta GDC Thinungai amadi GMC Phubala goal amata chanaba ngamdana draw chatkrai District Football Association Thobal na Sinduna Charang Pat Playground da Team Tarana Saru Yaduna Chathariba Second Division Football League ngasi sana ki ba an background da SYDA atopam na RDBA Khongjombo goal ahum sinoda maithiba pikre ani su background ki sana ki bada HYO Hairok na UOC Uyalbo goal amasinoda maithiba PK First Division ge match ki an background da SLYO Teksham amadi TKWA 10 tha goal ani chanaduna draw chakre
अनीसुब ग्राउंड की सानखिबदा आशा संगायुमफम अमदी SYVO गोल अममम चन्नदुना ड्रॉ चक्रे L इबेतोंबी देवी सुपर डिवीजन की मैच ता NGL अमदी RYBO चरांगपाट गोल अमता चन्नबंगमदना ड्रॉ चक्रे Manipur Horse Riding and Polo Association da affiliation tauba polo club singna thasi ki tang kun gamanga dagi kuntra mathoi fauba player transfer new registration tauba yakani akupa marol pony breeding farm lampel pataki khanglabe yakani hari thasi ki tang kun ga taruk dagi September ama fauba China ki Macau da pangthokadoriba nipal suba Asian bodybuilding championship ta saruk yagada ba bodybuilder singna mai pak pa purakna ba yai pamangol piba ki thoram All Manipur Gymnasium Welfare Association na sinduna singjamegi Kanglei Fitness Center da pangthokre thoram siga mari leina na bodybuilder singda track shooting khusnaki District Table Tennis Association Impal Isna Sinduna DM College ki indoor stadium da table tennis sanaroi nupa macha nupi macha chamaga taramapalna sarugyatana ngasidagi ahum suba state level open ranking table tennis championship District Table Tennis Association Impal East ki president M Gozendro na hudokre ngasi sanaki pa nupi macha gi single league match ta H Isnerita Devi Thobalna District Asigi TH Janita Bumaithi Pitna winner oikre Hauzik Lois Leppada ngasi nomi yoiba inga sagi pau ICR lampel patagi pangba pau gi matung ina ngasi gi khwaidagi sabagi chang degree Celsius kontrakani thoi 10.3 khwaidagi ingbagi chang degree Celsius kunhumdoi 10.3 nusita yawa ising manil gi chang ayukta chada mari futare nungtilda na chada humpuga manga nungju gi chang nil Hauzik mero yoiba pau amhuna Miam gi mihu toriba singna faspa gi matang da wakal khanthabiba matamoire haina irom chanu sarmilana ISTV news da phongdrakre Nan Manipuri singna chalaiba bakery kaya da miyoiba gi hakchang songning oiba chinja kaya marum puthoklam students wing na thingnare amadi Asian Games ki final boxing selection trial gi government observer oina sai gi coach L ibom chahablakle ISTV na pichaba pau matang saloi jare ming tabi singba mukana khurumjari